uSolomon kwathi kuthiwa makacele wavelwa impilo yakhe kuhlakanipha ukuthi waye-understanding ukuthi wayembulele ukuthi ehlakanipheni yonke into oyifunayo uyayithola ikhona ngiyakunika imali but baba ungenangqondo ngeke usurvive nabo abantu bekade betapa sibesa wathenga nabo ukudla siyathenga nabo siyakrosa nabo kodwa bebetapile efungenayo nje ingqondo uyazi ukuthi ngisho ngabantu abaletheleka kanani bakubona ingqondo wakhula nasekuhlanganyeleni nabantu naku-ke iquestion enginayo ukuthi njengalokhu wakhula nasekuhlanganyeleni abantu njengoba sisebandleni njengamanje ama-question ebenginawo ukuthi iziphi izinto ezingenza thina singakhuli ekuhlanganyeleni ebandleni zinto zinje ama-question ebenginawo ngiyibukela ngiyibhalela phansi zinto zinje ezenza abazalwane bangakhuli ekuhlanganyeleni ebandleni now lento ingene